Malaila mali e aho e ki moelele i Tonga kutoa whia ki taritani lele ki mo tonu ki hao mo ngahi o ngongo me le dio kai uma ai television e Tonga ki he hawani. I he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Malo pe hao mo ui matapu le ta ontoru taha me mataika hili hono whana i pe ia i tu ai no apino whanga i he amoni te. Amna ki ke hoko ato e whime a ki whale alea he moni te kaha o ki hono whahifo i whafafonga kakai o Tongatapua mo niwa taha whitumi hona sea i whale alea. Pe laungi au i kakai ni nau ahia e pa a ki teu whaiwa ane whiawhi ki hono mamata i prokalama televisione pe documentary ki he mo ui a Tonga. O kuta iei pe ai tara noa kehe ana iangi pehe i tawakai ki ngahi o ngongo mehe malai o e sipoti kai o maa to o ngā o e ea. Ko e wakailewa e niki he whakai ki ko au Liliani Polutele. Na e malo pe hao mo ui ha matapule ta o tolu taha me matai ka hilia hono whanai i tu ai hono apinof a ngā pe i he aho moni te. Kua puke mo whakailo ai i he kau polisi ka matapule e toko tolo whakailo ki hia ko hono whakalawea i ha matapule a ki ha me atau. Koe kau matapule koeni o ko kau kei matapule ta o tolu noa me sopo, matapule ta o tolua me tufuenga, mo i ta o tolu taha me kolomotua. Ne kei ke toi tuku mai e he kau polisi he whakamatala whakahiki ka aku kei hoko tu pe whakatotolo whilawe i mui kawingani. O ku amanaki ke hoko atu a he whemea aki e whalealea i he moni te kaha o whakahoko ai hono whakahifo e whakafonga kakai o Tongatapua se Misistika mo e whakafonga kakai o niwa taha whitu ki whalealea lata i whaingata atangi mana me hona sea i whalealea. Ko hiri eni hono mau e he whalealea ai tohi tōtu uni ki ngahi hopa whilawe i mui whiline tuku atu mei he whamau anga. Ko hono whaha eni e he supervisor whaifili Samuela Vao ki ngongo e ledio mo televisione Tonga hiliange ia ha whakataha makehe Komson Fili mo sea e whalealea anea whiki hono wakai i tuunga whakamuimui taha pe ngāue e hoko atu gei e whale mo Komson Fili ke Fili sii ai ango wāhinga Filini. I he whakamatanga supervisor whaifili Samuela Vao nane pehe ko kamata ngai whotutuuang e office Komson Fili a Tonga ke Fili sii a Tongatapua mo ni wataha whitu. Ka, ko pāu ke nau whakatatari ki he tūtu uni e tōku atu mei he sea e whalealea o Tonga, hiliang hono whakahifo ai ango whafofonga me hona sea, ko e whafofonga kakai ma hona wāhinga takitaha. Te mautatari at lewa e Komson Fili ke o mai e tūtu uni me hene a whio pe ko e writ of elections, pe ko e tūtu uni ki he whiri i he aho tatau ai pe e Liliani, o kahiri e unseating i he moni te, o te matatari atu e mau mai e pe maritia i he aha tatau. Pea koe ne mau mai toka rit ko ia e toka whaka ofisiale lewa, pea mo toki whanongononga lewa ai ngahi aho ko tutu uni mai he tutu uni ai tui ki ke whakahoko e whirisi i, aho koe whaiek ngahi candidate, lesisita kau candidate, pea nomination i, toki mau kotoa tuia o whanonong te toloi i he whiawhmoni te. O kumahino peka te teo atu ene whalealea o Tonga me Komson Fili ki he Filisi a Tongatapua mo niwa taha whitu. Makatuunga me he ola ai hopo whelawe i moe hia totongi ke whakalotoa lolotonga i whirilahi i Novema o ita oko o si. Mahino peka kau whafofonga e toko nima i whalealea ne kau ki ngai hopo whakawhalealea o whelawe i moe whirilahi i Novema. Ka na i kuna e whafofonga kakai o Tongatapu hiwa, wawa utaha ono mo e watahataha e nau hopo. Hilianga e kakato ngai hopo tangi, ka koe ngo whafofonga kakai o Tongatapua se Misisika mo niwa taha whitu, latai whaingata atang mana ne i kai ke ola e na tangi. I ene pehe e whirisi i pea ngō wāhenga ko ini, ai ene pehe Samuela Vao e whai hona o lelei taha ke whakapapau i ai tonu, ata ki toa mo lelei hona whakahoko e whirisi ini ke whasisi i hatoi hoko ha palopalema pehe i he kaha u. E hiri aho kon kou whaia lesisita candidate, e ui at lewa e kau candidate ko lesisita ki ha mau foi session, ki ha mau train, ki mau train ki nau tolu, ki he lao whiri, ko toi whakamanatu pe. Ngahi mea ke whai, ngahi mea ke tuku, ngahi whanki whakaiki, toi whakaiki ki anga i ha mau training session, aho e taha pe aho e ua ki he kau candidate kon go ku pole,
ki he lakanga, ki he run for Parliament, ki he whawhawhonga ki he ongowahenga koe ni, ke toi whahano ki training ki nao tolu i he lao whili, mo e campaigni, ke toi mahino ange, pa whakaiki ki at ki he nao, ke whakasi isi iai ke ona nao toi whau i ha mea, e toi tupunga mea hano lao ngai, o hoko ha toi hopo, o ngahi ola ko ia e lirian. Ka kua mau osi mateo ma tō mo whakapolo ka lamai atu ia, ke hiri pe koe ele sisita kau kandidati e kamata e pehono training ki nao tōlu hawhai ahe ta, ahe ua, o e kau kandidati ko ia. Ki he hoko atupa, e hoko atu e penga hi polo ka lama training ia ko ia, e fua pe he potu ngā weni. Ki hato e whiri i ngahi tau ka hoko mai, e hoko atu e penga hi polo ka lama training ia ko ia ni, it's a pre-election training ki he kau kandidati. Ke nau mau tatau ko toa pe, ko ngā ke o nan toi whaua ha toi ki whaunga ku kehe me lao whili. Kai ke hoktu mateu pea Komson Fili ke whakakakato e whatongia ke Filisia Tongatapu moni o tāwhitu, mo e wakai ke whakakato ai Filisi ini i he konga ki moa o katopa ka e toku whapapao i kotoa pe eni mei he mao ai tohi whikau mihi eni awhio ke tutu uni e whakahoko ai Filisi i. Mai ngonga le te o ma televisione Tonga, ko au sonolita atu i vai. Na e kawate timi whanau ako mihi waa ko whakakompiuta University Whawhunua Tonga pe CNU ki hi paponi kini eni ke whiau hi Cyber Week ai Pasiki. Ko e whiau hini na e pawai ki nau whauhasi pinga pe prototype ai poloka lama ngā we whakakompiuta for all e lama ke toki ngai aki ki hono whaua ngahi poloka lama ngā we whakakompiuta e aonga ki hono ngai aki e he kakai a muiangi. Nei pule folau hi kulupuni e pule o waa ko whakakompiuta pe ICT e University Whawhunua Tonga se misi hopoi o ka watu ki ai mo e whanau ako e toko ni mā. Ia whakaike eke au ngonga le te o Tonga mo pule wa ICT ITNU se misi hopoi. Nā ne whamatalai ki polokalama nā lawa atu moia ki e whiauhi, aia koe foi prototype, pe koe si pinga o e polokalama ngā ue whakakompiuta pe koe app, ki ono tala o ngahi ngā ue kākā i he interneti, tau te whito ki ngai whenga ke maohapa anga i he whaunga kākā fau i he interneti. Ke whakawau e whanau ke lahi online scamming ngā ka social media. E ka whakawau ki whai hapea ko niwa ki whai apps. Ko ne sio beha tae ka ki whai scam o boko, pa ne hangi e hai a whai kai. Pe tene print screen e ki whai app, ki whai mea goia, pa ne hangi rewa au ki whai hap, ki whai apps. Sai, temu kai au ki whai apps, ko whai ngawe ko te mau whai ki mui ko functional prototype. Te mau transfer ai e whi mea ko na mawi ki whai artifacts prototype ki whai functional. Ai ko whakakau, kono, tapehe ka front end ko hamai ke kakai, that is digital transformation. Liliu e whotunga ko whakakau, ki hamai ko apps. Pau to connect ki holo re vai ai. Ape, te mga koe a mea toi ka pau rewa e tāmai he ki whai apps ya koe mea koe ia that scam. Automatically pau kene are dea kau polisi, ka pau it is financial scam, then are pa moe Reserve Bank and us as well. And then we continue on ke wawe au bita respond ki he mea ko palapare mau ko. So that is the background e mea ko na wal moia. Nā toi whamatala a hōpoi ki he tuunga e malawa ke hoko ki ai app koe ni ki he kaha u. Pea koe whakaamu ke lava o lelelelei e polokalama koe ni ke malawa o tukuange ma ai kakai o whonua ke nau ngawe aki. Ia ka maa whakmai ko ni mau nufu maa taula te tari mo mau functional prototype ia pe e ia hakau tahi. We are trying to produce a product. Ka sioreo ke pe lawa sero hata ke nau invest ia. Ka mau whakmai ko ni ka ore kai ka taha pia kai project ia mo whakanare maa taula i he level of bachelor. Ke whingai ke whaua ha product whaka technology e lawa sero. Ai ka mau whakmai ko ni te mau whenga ke mau lawa e mau tō review ai whai prototype pa mau hanga whau e whai e pi o test ia. So the more we test it, pe mahino lewa function au pita ki whai apps. Pe ato ki lawa lewa me ke mau kalanoa
pa mo fonua that we can contextualize ki fonua whalongfu. Lolo tonga e ni, nai whamatalai a hōpoi ke mau inga o app koe ni. Pea neongo ai whau ai app, e kau ai nou whakamea ngāwe mo whakapaanga, kauhi ka whenga ai lelei taha o mea ngāwe, ke whakahoko aki ai ngāwe koe ni, ke malawa o i kuna ai tau mua koe ia. Pea tuku ki tua, ke kakai o whanua ke nau ngāwe aki. Ko whanau ako o TNU ne kau i he timini, ko kolotile mahe, mo unga mohe tau, Joanna Kilioni, Maria Kaihea, pe mo fine la tavao. Nai aho ewa ai whiauhi koe ni, pea neongo na i kuna ia e timi whanau ako me University Whakawhanua Ofisi, nai pehe e hōpoi, ko whainga mālia lelei au pito eni ma ai whanau ako Tonga, pea aku nau whakamalo ia pe ai lava ko ia ke nau kau atu ki ngahi polokalama pehe ni. Ma ai o ngonga leti o me television e Tonga, ko auri tea tau kapo. Kua hoko kautaha Take the Lead a Tonga ni koe me mipa i kautaha whakamaman lahi koe Blue Pacific Alliance, ko hiri eni na whakamooni i halea pau ngāwe whemahino aki pe MOU. Ma aki mo i whakaiki iki. Na e whakamaoni ai alea pau koe ni, e he puli e Take the Lead, Elizabeth Kite, mo e puli lahi ai Blue Planet Alliance, Hank Rogers, i he nea ahi mai ki Tongani, i he wikendi. Ko Rogers Foki ko e milionea ko ne tukpā ke poupou mo takonia hono tau hi atakai mo tau i wheniriu aki e ea. Ko e Blue Planet Alliance ko e kautaha tautaha me New York, pēna e whakatu uia hi e wanoa mo i tau mua, ko hono whakaivia e ngahi whanua o tumotu ke na ngā aki e mauanga iwi maa mo whakawhaou i he wanoa whani maa. O nau toi whenga pe ke whenapasi mo ui e tangata mo i atakai natula ki o e hoko i ngahi ngā uno e tangata ki he whakalakalaka, ko mea ia ke wesia kovi pe mati ai atakai. Na e pehe e kite o kuhami he alea pau whingawe ake koe ni, ai nau tui o totonu ke tataki he Pasifiki, ai ngahi tala noa whakavahe puli anga ki honu tau i e whiririu ake e ea. E toi pehe e kite e hanga alea pau koe ni mo e Blue Planet Alliance, o aweangi ai ngahi whenga maali e lahi ma e nau kautaki tau tupu, ke na wako mihe tau ki o i kau matau tau i tōpori anga, mo toko nia ki hono ngau aki e mauanga iwi whakawhoou, mo i ngahi ngau e pē ki hono tau i whiririu aki ea i e Pasifiki. Ko e hiri e programa whakamooni alea pau, lai whakahoko e kautaha Take the Lead, ai nau fuafua programa tala noa ki he tau ni mo Rogers. Ko e kawenga e programa ni, ko e kakai o nau lava whakahoko e ririu, ke langa ha Pasifiki tu uloa. Nai hako ni ko hawhainga maari riri mai kautaki tō tūpua Tonga ni mo i Pasifiki ke nau tala noa ke ngahi ngau e te nau lava o whakahoko ki hono tau i e whiririu aki e ea. O e konga pēni programa tala noa e kautaha Take the Lead o ku whakatau mua mai kautaki o nau toki aruake hi Pasifiki ke nau whanongo mo ako me he kautaki mi tu opuri anga. I hene pehe te nau lava i o wahe nau ilo me whakatua ngahi ngau i ke solo waha whahinga palopalema o ku whihangahanga iai ama amani. Ma redio mo e television e Tonga, ko au Mark Aki. Kua whahame wa apule whiungai amalaki ke toi holo ai totongi lolo ki he mahina ko ia ko Aukosi, kai toki kamata lauia i he aho tokonaki eni ko aho uluaki o Aukosi. I he whakamatala ko toko mai me he potu ngāwe consumer ko mes whakatau aki i la whaou me ngāwe kakai, ko i totongi whamawete ki Tongatapu ni he pensini e holo aki seni te wanoa. Ko te tong whaou, ko i paanga e tolu sini te waru ne makilita. Ko i kalasi ni holo akia sini te taha nima aia ko te tong whaou, ko i paanga e tolu sini te wani makilita. Te solo e holo akia sini te wanoa, aia ko te tong whaou lewa ko i paanga e wha kilita. Ko i toi ngā he totongi ki he tuku i motu, o ku taktaha iai pe ai totongi ki ai tuku atu mehe potu ngāwe. Neongo ai angi momoko ai ea na tulane whiawhi pia ngali i kai malawa ke matu uaki i he toko lahi momoko, ka na e kei laungi au pe ka kaini nau ahi ai pa ake te whaiwa ki onu mamatai, o i polokalama televisione pe documentary o whilawe i mo ui matapule Tonga i loa i he akapulu i unionika koe helo, na neongo ngoa atu e whanua ko Tonga i he akapulu. Ko tā i to ngāni e uluawhi, i hono fuafua hulua i polokalama makiheni, ai ane me ai perenisi kalauni to pouto a ulukalala i he polokalamani. Ko e whakaiki ki mo mele ana tau mo i wholau.
Nai mawhana makehe a wakai mohono mamatai e kakai ai polokalama televisone whekau aki mo ui alomu. I he mahino ko taimi makehe ni ai family, pe au ki kai ngatape ai ako meai e family tau te whito ke to utupu mo whanau. Ai mo ui alomu mo ene mate aki hono taleni ti neongo ai ngahi pole na ne wheangai mo ia. Ka koe mau inga hono puke puke oi whai ka vei koula ai Tonga. I e whakamatala e tale kita ne kau i ono whau e documentary koe ni, ne mawhanai a vea mawhileo i hene wakai ki he fukakai toko lahi ne nau au kau atu ke mamatai e polokalama, i e mahino kuola e whatongia ne uhingai e nau i Tonga ni. Ne whakahaheni e ana Latu me he timi tokoni ki ono tataki o polokalama ni, ai whakawhiewhia e nau wakai whakataha mo kakai ki he tala noa whekau aki mo ui alomu. O kui kai ngatape ai tokoni e ni ki he kakai o whonua. I ono whakai ai ki nau tolu ke tutui mau pe i ono ngau aki hatailai niti o nau mau. Ka o kutoi hoko pe koe whakaloto lahi ki he ene mo ui. O lava lele e lomu te na e monsio mai ko mau. Lele holo he tureki, alu holo i kolo hono tuaki. But we made it and we koko woho i honga ia. Fia lahi au kuko, mawhana lahi au kuko. Tahanga i mea na o expect ia i polokalama koe ni. I just wanted the people to come and have a good time. It's a family time, ka koe tau te whito. E nā wako mi mo uia John Alomu. Kuka heki tale ni te wako mi whanau, ko hai tale ni te kunau mao, ke whakaivia ia, ke hoko hanau ka hau. And tonight, they turn up. Tonga, you turned up, and I just want to say thank you. And it was more than my expectation. Mea ko tō pe, ulele i matangi, mea ko tō pe pe whakaufofa. Lawa Tonga e ni, nai toi whakahoko he ni mo ngahi whakaali makehe me kauhiwa whakaloto whanua a Tonga ni. Pehe ki ni ihi kauhiwa mei muli. Aia ne kau kei a Folau, Andrea Moala, Irene Folau, Jay Sake, mo Blackberry. Maayo ngongo ai le teo mo television ni Tonga, ko au mele ana tau me Folau. Toi wakaingi peheni ki ngahi ulu i o ngongo. Malo pe hao mo ui matapu le tau toru taha me matai ka hili hono whana i pe ia i tu ai hono apino whanga i he amoni te. Amna ki ke hoko ato e whime a ki whalea lea he mo moni te kaha o ki hono whahifo i whafafonga kakai o Tongatapua mo niwa taha whitumi hono sea i whalea lea. Pe laungi au i kakai ni nau ahia i pa ake te uwhaiwa ane whiawhiki hono mamatai i polokalama televisione pe documentary ki he mo ui a Chonalomo. Mo e kakato i pea ngāhi o ngongo mo i ledio kai o maa e televisione Tonga ki hauani mo i whakaamu ne au taki kotoa atu pea ki roto whale kotoa. Kai malo i tau kei whi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Thursday evening, July 30th. Today's top stories: 3 men arrested over shooting incident that injured one other man. Parliament expected to resume on Monday for the unseating of Tongatapu 2 and Niua 17 MPs. And fuel prices set to decrease again in August. These and more stories coming up, as well as a look at the latest in the sports scene and the weather updates. Now I'm Paula with the news in detail. Police have arrested 3 men in connection to a shooting incident that resulted in the wounding of another man. The 3 accused have been identified as a 30-year-old from Sopu, a 32-year-old from Tufuenga, and a 31-year-old from Kolomotua. The incident saw a 31-year-old man from Mataika shot and seriously wounded outside his home on Monday. Police are continuing investigations into the matter. Parliament will resume on Monday to formally unseat the people's representatives for Tongatapu 2 and Niua 17, following the Legislative Assembly's receipt of the court's certificate of ruling after the election petitions were finalised with all appeals completed. The results from those election petitions find Tongatapu 2 MP Semisi Sika and Niua 17 MP Lata Taimana in breach of electoral law and their election results voided. The Supervisor of Elections, Sami Willavau, says this is the latest development in these cases, confirming the next step being the formal unseating of these representatives, following a meeting with the Speaker of Parliament yesterday.
Val told Radio Tonga News that the meeting was held to discuss the procedural framework and tentative timetable for the by-elections for Tongatapu 2 and Niwa 17 constituencies, including the Parliament procedures in relation to the unseating. As we wait for the unseating process to take place next week Monday in Parliament, the Electoral Commission Office team has prepared throughout the way everything for the by-elections, all the materials, all the polling materials, the polling places and polling venues have been selected and ready to be confirmed. So our team now is just waiting for the writ of election to be issued by His Majesty the King, followed by the unseating on Monday the 3rd by Parliament. So in the meantime, we have prepared and we are ready to conduct the by-elections. So we're looking at October 1st or 2nd week, but all these dates will be officiate after we receive the writ of election from His Majesty the King. The Electoral Commission reaffirmed their commitment to ensuring a transparent, fair and an orderly electoral process and will continue to provide official updates. However, this by-election preparedness and the upcoming unseating in Parliament was due to two people's representatives failed in their petition in the Court of Appeal regarding a bribery charges in relation to the general election in November last year. 5 constituencies were involved in the election petitions, with only these 2 constituencies, Tongatapu 2 and Niwa 17 representative, needed to be unseated. A team of students from the School of Information and Communication Technology at Tonga National University recently returned from Papua New Guinea, where they attended a regional conference on ICT and participated in the Pacific Cyber Week competition. As part of the competition, teams were required to develop a prototype for a new software application which could later be further developed into useful software applications that could benefit Pacific communities in the future. The ICT team from TNU comprised of 5 students and led by the associated head of the ICT school at Tonga National University, Semisi Hopoi. In an interview with Radio and Television Tonga News, associated head of ICT at TNU, Semisi Hopoi, explained their prototype was a software application or app designed to help identify and report fraudulent activities online, particularly scams involving attempts to make money through fraudulent means on the internet and report directly to the police or the Reserve Bank of Tonga. Hopoi also explained the potential of the app in the future, saying their goal is to further develop the application so that it can operate effectively and eventually be made available for people in Tonga to use. Hopoi also highlighted the importance of the app through further development would require resources and funding, as the team would need the best possible technology and equipment to ensure the project achieves its purpose and can eventually be made available for public use. The 5 TNU students who participated in the team were Kolotile Mahe, Mo'unga Mohetau, Joanna Kilioni, Maria Kaihea and Fine Latavao. Although the competition was won by a team from the University of the South Pacific in Fiji, Hopoi believes the opportunity was a valuable experience for the Tongan students and they were grateful to have been able to participate. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. Take the Lead Tonga has recommitted to strengthening Pacific climate leadership after signing a Memorandum of Understanding, or MOU, with the Blue Planet Alliance. They've now become an official member of the Global Alliance committed to achieving 100% renewable energy by 2045. The agreement was signed by founder and CEO of Take the Lead Tonga, Elizabeth Kite, and founder and CEO of Blue Planet Alliance, Hank Rogers, entrepreneur, climate activist, and renowned video game designer. The Blue Planet Alliance is a New York-based nonprofit organization established in 2020 to empower islands, states, and nations
to achieve 100% renewable energy by 2045, advancing a future where humanity and nature thrive together. Kite said that the partnership reflects their shared belief that the Pacific must lead global climate conversations, not just represent them. She added that the Blue Planet Alliance will allow their young leaders to gain greater access to international expertise, partnerships, and opportunities to help shape the future of renewable energy and climate action in the region. Following the signing ceremony, Take the Lead Tonga hosted its first TTL Leaders Talanoa for the year with Rogers under the theme Game Changers, building a sustainable Blue Pacific, one piece at a time. This was an opportunity for emerging Tongan climate leaders alongside the Take the Lead Oceania Arctic Alliance Climate Leaders cohort to discuss climate leadership, innovation, and the importance of creating lasting impact through collaboration and bold thinking. This is part of Take the Lead Tonga's Leadership Dialogue series designed to bridge emerging Pacific leaders with distinguished international leaders, creating space for meaningful conversations, knowledge exchange, and collaborative solutions to global challenges. Mark Ake, Radio and Television Tonga News. The competent authority has announced that fuel prices are expected to decrease again for the month of August, with the new prices coming into effect on Saturday, August 1st. Information from the Ministry of Consumer Affairs, Commerce, Trade, Innovation and Labour states that the retail fuel prices for Tongatapu will be reduced, with petrol decreasing by 20 seniti per litre, bringing the new price to 3.85 seniti per litre. Kerosene will decrease by 15 seniti, with the new price set at 3.25 per litre, and diesel will decrease by 20, bringing the new price to 4 paanga per litre. These are the prices for Tongatapu, but the fuel prices for the outer islands are slightly higher. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. 3 men arrested over shooting incident that injured 1 other man. Parliament expected to resume on Monday for the unseating of Tongatapu 2 and Niua 17 MPs. And fuel prices set to decrease again in August. That's your news package for this Thursday evening, July 30th. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now for myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.